Herzlich willkommen heute Abend in der Radio Session. Sakina und Friends sind zu Gast. Das sind die Sängerin Sakina Tainer und begleitet wird sie von Mahan Mirarab an der Gitarre, der auch die Arrangements geschrieben hat, an der Violine Efe Turumtai, Klarinette Oskar Antoli und schließlich der Schlagzeuger und Tombak-Spieler Jörg Mikula. Gute Unterhaltung. Kupe nayloni veciye Perivani aşir nezane Kupe nayloni veciye Perivani aşir nezane Raya periya madurya Perivanam pe aşiye Raya periya madurya Perivanam pe aşiye Gelme amnani kevtak yame Perivanam çıkak efeya Gelme amnani kevtak yame Perivanam çıkak efeya Raya periya dostumana Perivanam kotadanım Raya periya dostumana Perivanam kotadanım Gelme amnani kevtak yame Perivanam araktanay 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 Tüllepi geçen başar Çen çemu çen dolu ne var Çen devino
hiç divhati ey koçber Tüle beyhver çen başar Çen çemu çen dolu neval Çen devinu çen hesret hiç divhati ey koçber Dereyin bedavi direş Çen hevi uçen birin Çıha sesire cavan Hiç divhati ey koçber Hiç divhati ey koçber Hiç divhati ey koçber ey koçber Tüle beyhver çen başar Çen çemu çen dolu neval Çen devinu çen hesret hiç divhati ey koçber Tüle beyhver çen başar Çen çemu çen dolu neval Çen devinu çen hesret hiç divhati ey koçber Nereyin bedavi direş Çen hevi uçen birin Çıha sesire cavan hiç divhati ey koçber Hiç divhati ey koçber Hiç divhati ey koçber ey koçber Dereyin bedavi dereş Çen hevi uçen birin
خاص سیر جوان هیچ دیوهاتی ای کوچبر هیچ دیوهاتی ای کوچبر هیچ دیوهاتی ای کوچبر ای کوچبر چشین و را چه هواره ایلنا خلقی موریدانه مگر قاچاق سمرقنده ایلنا صاحب دلان روی شیرین 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 شمامه سکینت بینم خویم حرامه شیرین 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 شمامه سکینت بینم خویم حرامه بخوانت بینم خویم حرامه
Yatamadım derdinden. Bir vefasız yar sevdim, koşar oldum ardından. Niye küstün yavrum sen, ne çabuk bıktın benden. Canımı al istersen, gene geçmem ben senden. Gene geçmem ben senden. Banaltı yamaçtır, danaltı kıraçtır. Gönlüm yarın elinde durmaz döner topaçtır. Niye küstün yavrum sen, ne çabuk bıktın benden. Canımı al istersen, gene geçmem ben senden. Gene geçmem ben senden. Koşar idim yoruldum, yâri tenhada buldum. Hem öptüm hem sarıldım. Niye küstün yavrum sen, ne çabuk bıktın benden. Niye küstün yavrum sen, ne çabuk bıktın benden. Canımı al istersen, gene geçmem ben senden. Gene geçmem ben senden. Tikeşiya usarema bizmistan Peledari marşi usar nenoy Tikeşiya usarema bizmistan Peledari marşi usar nenoy Hardema dezmistano Velama dezmistano Peledari marşi
usarne noi harde made zimstano wala made zimstano bele dare marşi usarne noi diruttore wala çitore berbai esçima biela sereste deryayı diruttore wala çitore berbai esçima biela sereste deryayı Valgoniato ze aguazelale darane walati audana kulososun benekewi usarenoi Valgoniato ze aguazelale darane walati audana kulososun benekewi usarenoi Valgoniato ze aguazelale narane walati audana kulososun benekewi usarenoi Valgoniato ze aguazelale narane walati audana kulososun benekewi usarenoi Valgoniato ze aguazelale narane walati audana kulososun benekewi usarenoi Valgoniato ze aguazelale narane walati audana kulososun benekewi usarenoi Valgoniato ze aguazelale darane walati audana kulososun benekewi usarenoi Valgoniato ze aguazelale darane walati audana kulososun benekewi usarenoi Hey şiraşçıya le 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 delalaçıya dare jirokey xemrevinokey nav gullogiya le 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 nav gullogiya dare jirokey xemrevinokey buk dilli zavaye le 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 buk dilli zavaye dare jirokey xemrevinokey
Ensembleleiter, Arrangeur und Gitarrist Mahan Mirarab war jetzt zu hören, gemeinsam mit dem Geiger Effe Turumtai, mit Klarinettist Oskar Antoli sowie Schlagzeuger und Tombak-Spieler Jörg Mikula. Das ist die Begleitband für die kurdische, in Wien lebende Sängerin Sakina Teina, die heute zu Gast bei Helmut Jasper in der Ö1 Radio Session gewesen ist.